The Reverend Chairman, ngada ai kublai terpang yepi hakani gajanwe. Na kabenta jong kini kikintin kabapi pela pentau na kabenta jonga. Ngai kublai lu yaki postor jongi kat kabakiela banyadon hapo jong kani gajanwe. Yaki tulen besang. Lagalong na kabalam na ka presbytery bat kumju na kiwairu ki presbytery. Ya kiramba balang jongi ya bhi kum gilong kumi kilong pa. Ya bhi kum ki khon kan thai bachrang. Ki basan bati bare kumju. Na wanra agane gajanme. Ya kajin khub lai jubile. Ya bilang baro hata kertan kajong terai jungi puji sukres kami kalong kapor kabaflan bagangnya skam babiru kimuyadon hajane gajanme katne unda pisngau ya bagani kapor kalong kabaflan kabau belai uai hanya gitu, bak kam haga balang dong keliu. Kane kadai kesni, bak kadai kesnam. Kabawan mi pau tang sisrian nak kesis pasram. Bak kandam wan shu hiro, bak nyem yo shu urika, haga balang dong keliu. Hadu bandawan itu. Dari nak kadang bagane kasnam, kadai kasnam kawakerpang hadu kata ya kawalan. Bagane kasnam kawakum kikot jong kawalan. Himyo banbo hada jimot hada jimperkat kajongpi. Ya deh kebau belai. Ulale na kabenta jopi baro. Ko kidkot jong kabalang nganek skam banado ba kabalang kala pumbanay kane ka senteni don shu udkot lane ka dkot jong kabalang bakin kelek yaka don baklat shu iwairu nila akmi nanti bapila akmi nanti be tangi ya kane rasmi jong ka jinga kechis pasna bana kermanskan baka do not jompi kala long ngai kanda ka do not jong ka jingkuman saga nadu ki hak ki bare hatu ki khun sama hatu ki kmi ki pa nela purusham banle ya ke ai ke bafla hatu bi dai bat kani besni bat nganyaskan baparo kawai ke balang pilakap tanda kacing keban sudah bat kacing keli akan kebe kabalan bu ipi kungit kot jong ke balang kat lungut na pelan jong pi kungit kot ki balayam bat ki balakang na kabenta gede kesni Nabdan ki khon kabalang ki balayam ki balakang baki kendo ya kene resmi ladadan nabi ki bompat penjau ki umar dangdon yepi sashi kinta shuma bagi khiapno ya kashis pasnam jogo kane kasi kapapi piyo kung kabalang nung kiliw kidkot yung kabaro totip pagkaday kasni yung kiomat bapiday panpunjaw yung kaumat yung pi lada piladag panjaw
karena biang ini balanya dia berpimpat penjauh sasi kenta kadang don ke polisi bat hatu bilayat kum kabalang sis pasnam katne ulah kerkui bi pintar kongsa pikwa bakakmat jumpi kantor kau sis pasnam uplay ulayat bi kamladenu bapin jauh yang umat lagi kemat jumpi bangan mau yang kecil lam ke jumplay yang dilenti kibahe batu doklay hado habang ilayo sispasnam kikmi kikpatman chumi kibalalay no kilathong niya kanagabalang nilayo ban khet yang neuso mendak kabasa saya ni mendak kae kapengingin jam ya kepor kepadangsa kikpa chumi kilabu yang neuso umpatiang kae pat kapengingin do ya kikon baca kepadang chumi haka sispa akusan kapanamron langidon na em ka history ke besultana na kabanta kikon kibai dai na kadang habang ipay ya kapalalay to ni jauh kaumat ban habang ipay kisni ibanganian ni jauh ki umacoy kano kananti kabangi nilai barian banyin penlang ya kane kasati kajong turay kabajong hatasli kabakat tuh ko ki para pengai katno kan penlong yipi babin perkat yalade hakabiyadai bajane kasantenani kajubili kajompi piju berkat ko kitkot jong kapalang dong tliu katno bilas nawo yang mulai bau penem yipi hadu kalian sini bilas nawo berpangai kata bau belai udang syak babin ring mensim hadu kalian sini tambau belai upen ilai yang apa yipi kalian sini kalau dari yang babin tek syakakap kejumplai bangin yo kat ya kena kejubili hana jini agenti kejumplai Sibon kikpa teman kikmi teman jongi kibla jauh sab bakila jauh wakas namro ban penem ya lagi jauh kabalang kimyo ya kala kilo lainnya banyak kindon kilon kumi kindon kilon kupa kindon kisabla hakabalang nong tliu kibalaya pengkret naga bentar kali kejubili Henry Kim La Apsho Bandia Rakhe Kumopi Semua kerpang bau belai ribet yang bepi hadu balesi kai kabapile kai kabapile kalau naga bentar kaburam kejubili i pastor jongiru ngana borong i pastor jongiru i bayalam katia kane katia samba kabakrau jong kabalang kabawan shisen na kashis pasnap ngatrai pastor indon da kawai kajingsu halade ngayalade komo pastor ngalayo bayalam ya kawai kajira kaya kabahe jong kabalang shispa arpausan snam ngada don kajingsu ngau halade bandadai tinong mendai ngan jin dalokong yin pastor
Baudei puston lo bhalo se. Kang kata-kata tin galas ne unta. Kam dei hasyu ko penting ba. Nama menyujuk pendon kam syu kita. Nama udai pustor ubau play ulamang terbang panpensa ya kabupaten Renungkat Balakajun Kemarang. Pada keju kaporu ngah pangayen ngajane kecaka nganadot kajeng sengawo kabaterbang ya ublay ban ya kabalang kat ha kabayem kathop sa jing kenau jong kabalang nong trio ngaru ngandon bati yang ta kasubang na kabentai jong ngaru bangan don dekat bati jong kabalang nong trio kanam kaburom kaya duka putih Hendrai kanam junga kendia kam das lubang tan kadang kolong babun pak kipor bungai hakalan juga dikasi kijukna kematian ki ong umne kanam bermayo tolong kali sisian paulayan udai pastor kabamot kajing kawai kalakot Rakusya Hidahe kano kajing esek ulayan me lawan Karman sam bawanglah kalong kumta ay bakakubor kabangin yo hakane kajanme kalong kakubor kabaay menisem yakin kocong kabalang bat kumju du yeni kat pangiyaton nang kong kisaki kibayum banya saki yung pres hamne para bagai bayi kajian nanti sispa senang kau dari kajian nanti kebalungkot aja berfai sispa senang kau dari kajian nanti kebalungkot ni padang yai tangkum ni utahu kampalat kendiak ya kasiten spa langsung ni yang ni Senang kumbakan selamat Sispa senang lelai banyak nanti kapakai kalau kajingan kabalang jalan hadukan kata lapalan ya kaar peteng beriu baka balang hamne hanu beriu kada sakri ya rau jauh pernah koki para bagai tangkawai hakatian kajulai kaya hukum ni kau bahkan sepoi kepora kepertai bahkan sispas nam kadai yang penuh saya pekmo haka kita ui saya kalian nong kepenriu pusan kekhot kebarpau ui saya uang ap kri nanti ya kata kepor kapan sawan lebih kasih pas nam kadai kajong kulu mintai jong urang minta tak ada jalan pulang haka kata kepor sis pas nam undang dai kulu mubatum apre agosiu kawayu ingai kata kepor Tipu punya kawayu ini, ukulung ubasis pasnan, kakumi kadang thom pasnan, kandang yaran yang ukulung ubasis pasnan, ani ukul bahapri ujunga, kakun bahapri ujunga, upacya junga, kamahade junga, laksis pasnan. Yesu kuat penuhi lada uno ukla haka sini pasnam nishem
tak ada lagi orang Israel. Kamu mau kelung kepada suka. She's past nam. Tipu ya terus nak berkabur. Subuh she's past nam undang yang kat doar dan si kayau. Kamu mau punya ya 40,000 sebelum kau beri orang. 40,000 tu. Tak bakundai he. Kata kapur. Kabalay itu hadat kiri ke jauh lain. Kau kira benar? Kadai, sispa tulis Islam. Tetap nidai kiai begini. Nidai kiai ada kelam mulai. Nidai kiai. Menen isi sekretari la phone yang ai ong bakajim rap snam babapakari lay menen. Kajim rap snam penyo ini haka pakai ladang klem mulai kalong kae. Ha bau poro ukawai rap snam yade la penyap armot kibrio haka sikadu. Lo sekku haka lehok. Kata kasni barakai tak senam wah berlalu. Ha kapur badak senam muhera. Lakrai ki yang sekri jong lay uya anes nok dan baptis. Kata kada gajing kawai tak senam. Pan kada pemon ngan ai pa sung ship ke beladap senang sung ship happy birthday pan sebelah kadang siap orang kekena ai hanga ya kekli uyo anes Wanra hakat re hoga. Wadarai om don kata ka birthday do ko pata. Kat ne yeshong unong krai kli ulai sepoto u krai kli yang yo anes ula wanra aya ka kli hakat re. Tamang re. Hai tre. Penyian hangai bukti mahal Wanan kaisni Kita rai kadang tuan Kabab kamu kata kecil Hakalong beriu Kamu kecil lagi Kabab kamu mulai kamlang ayai Bangunnya Kikot yang kabalang mungkriu Kila rakhe Kila khot yang mulai Hakane kecil lagi Bagaimana kecil lagi Kamlang kamjok Kini cuma percaya dia lagi jubile Syah Karena kesenam kapangingiem Karena kesepasnam kapangingiem Kadai ka jubile Syub jubili Si jubili Jubili si jubili Lamun Krisni dan jubili Mentala jubili Hau kune katayo jubili Syub jubili si jubili Lakalong isi balang Lakalong kaim lang kasalang Lakalong kisang balang Lakalong kasarkar Lakalong kino Hakana kaputai Jubili Yo izin telah Yo ini yang izin telah Ke Amerika Cara kira aspasan Prosnam Ke jubili juga Kaya itulah minta kepercayaan aku ini kaya kata kejuran juga. Kapakot uji na kaya ubang ubaar hajat dilo.
Ni kung kabalang, ni John ublay, ubanyalang ni. Kalang ublay, ni Long Jiro, hanggang ublay. Jiro. Iwali may sinasama ho kayo pastor, hindi na haway mo ko. Yang ka pastor, nga doon way usama. Ubang amot banyat ho kin aji mot kumno yana. Ang pastor, utaw samla jeng priu long kumno. Ang itay jeng ulak pas PhD. Pastor ho no. Kau biang minta ide ilong hikai ha university uai biang no. Ubri upalang biang pastor kata ubhabri uai not bakane. Shibon kali kinot. Ha bakado ko. Uliw samlaw bangan ito. Uday usikretary jong kajing isang samla. Upastor uay shima. Ndala kune itaiway bat unor chijakhoy lang shimilian. Orang upastor kru yung labayo daging ipat. Baru yang semula jatah Syautor si William. Bila mulai melawai. Melawai dari nak kadang kada kecil rakhe ni hampan pai ye kipor kecil alam kedua. Ko paramen jong kapalang long kleu pungson yalade Hashua bakabalang onsen hakane kajaga kumno kalong kachnong nong triu kumno kalong Hashua yate sis wasyan kachnong nong triu jompi kadon halor harmot jomulung karui kan kata-kata tenggelam rui. Kamu lagi betul. Henry, katne kawanra, ia kapuram, hapa jom kane kacilong ketau. Kagospel, kawanra, ia kacingkela, hakalong briu, kumne kumangilong muta. Sispasnya mungkin kembali berkai. Para pengajar ngakua bangan pengkemau ipi hati tadi sispas nam kimalalai do totep kiai kimaki kistang kikalang kinong muna hati bakong kinigisi hakapor jauh kapalang nong kliw ngamtip muka siya nong kliw gabon katmos ki hakasitayaw Nakali yung hikatos ni long sita yaw. Pinagpan na. Pinhapan ang yaw. Hakapon madang sing ng kong yang awalang ng kliyo. Sita yaw lang prasni. Prasni sita yaw! Ba't yan ka? Ladapin nga kina. Lately na kayo silong. Lately na kayo silong. Kapadang ng dan sabatan natu kata-kata rasmi habis itu. Hakatapur kabalasan niya kabalang nungkliw totempa kidon katlay taligi benay hakateka ri gabaye kitowe. Bakadon layay kakak jom kasnam badon kak saw taligi benay. Subang nagagakakat ya gay kabakit paturan chumigile bato kalilo hakapor
Kayak bagi Jibril im kata kebor. Ngaha tu entah ngalawat niya dan ngalatoke kat na kabalae kidu teman ngakli ngajak bener wala jauh semua apa gospel kanuan syete. Haduk mentah empat yo ya kejubat aku bilang. Semua apa gospel kanuan syete dikisi ukasi ulat rayu. Ya rayu ukasi ya kebor. Semua baka gospel kawan unang triu nyetrayu mengkasi don bok penginjau ya berjumpa lada piong urap sola udang wan kedin ya baka gospel empat dong ini ya kata apa biar itu kira naik om ya kita jual rupiah pengram ya ki dohone ya joki ya pengram kan naik om ya gitu nih ni aduh kata apa ya ada piong irak ya usola usola kasih bukan sini usola koru mulai setai bos kau ada niat mereka itu kita buat. Kayak yang kebaik kembali yang baik. Kerana ini, ini semua gospel. Tang kembali, kaba kiri tulen kilang semua bahkan warga gospel dikasih cumi. Usyurang upo ada kajambo ikan kai isu sloy kat ne ke gospel kapan kau ini memang mereka wilayah karangka banreu pakiwai kita breu akas laju ke perhai kakno bentang kibreu na kiwal kini jangka percaya kiwal manpet ya kan leong kepada orang jangka cai kibreu jungi kumne dan sipawi wayong kumi lek satai sari pareng ki pareng ke syandor bati bot na benta jungi kadau belong baki itena ya karyam kebot ini ka gospel kawan akan dengan itu. Kau di parang baik, ngadu kapule, ngadu kapudi, ngadu kata kejinang, ngadu kata kejingsat, ngadu kata ketok, ngadu kata ketar. Mani kibawana akan dengan nadu kekot, nadu masalah. Kami kadai kekot mentani yang ukasi jomi mencuah, hasua jomi gospel, ong ya kadai kadai kekot. Kakot, kaklah, kamu kadai kekot berkatai kesuah. Yo betul. Ka gospel, ka warna, habang kakot, kabamot katay. Habang kaswa, kabamot katay. Kata gini kejutong juga gospel. Kot, kabamot, hantay, hakatong kabahatarong. Kabamot bangila kot hantay. Ba, kaswa, kabamot bangidang doon hantay. Hakapor ke gospel punya kat lain sini punya orang kata-kata. Kathok kadar bimoto suasakan. Gospel tak boleh. Hilak thok layu se. Berkathok berkata nang thok panitan kulo.
gospel kawarna ini kadau kalong bahaya juk juga balawan raya kita kau akan dikasih apa dong waktu mau kau ini bentuk inilah hal bersutar yang tidak lebih hamilita siap kerana itu siap laong long hikai toh kalua sahabat hidup sakal betul cakap kami ada kedai ketok balik di Kulong nonton keliu yang Kulong karte weh ke gospel kawan raya kita pangannya kum ke history coba balang dong keliu lawan raya ya kaba kum kata hati shispa asram lain yang kue ini baca baca kuat menjaga bekalong pangan pai syakawai kabentana katem kejumlai berkata kabentana kalong naga kita jujur nabi baik naga lenong kabar bukanai naga kuat kabar bukanai ki kentin ki baong bukne ki bari kidai kijamutrai bati ki bapau kidai kijongi kata jadi betul ki bari kidai kijamutrai bati ki bapau kidai kijongi kilang kikintin ki waslo tena aku kata lada people have ki baro kibari kidai kijumlai hadrai baro kibapau hakane kapatai kidai kidai ko kidkhot jauh ka balang mau trio pinang ini yang kata kidai kibari kidai kijumtrai ubreo umdei banbalea yakakam beruterai bagi kibreo nidai kakam tane kiai kibapau mentang haka percaya kemengiem kau kikhot jong kabalang yakabapau rumim doi yakabari umikuayo kabari kadai ke jaman kublai ni kuat dan kuruk mengintai ya kaya pada dalam penpau ni kuat mengintai balang nungkliu POI na yang kapau kabau blai na ai kapang iti POI na yang kadai ke jopi itu wat kuat pan ya kaya kabari kabadong kesobian. Petunjuk ini kita kik kia keren dia ketemu kesobian. Kalam saresu, korai lado menuan, ujisu kunjung belewang ngantip, ngabuat lado ngantip, ngantsueto ya pikir berutang kada. Beliau berkata, pusat dari kunuan tisu. Ini jangan lagi kepada beliau. Nomor weno ya lupa, ulah dek ya lupa bau jisu nuan nata artikan kadai kepada. Dawan sisa soy dalam. Kai kabari kadai kajauterai hadai bunda kibreu hakapai kilakam kenting wakya kabari kajauterai hadai kimtre bane
ia adalah kupau dan terakhir hidup. Katanya, kilok atau percaya, kibalayakam, patiayak, banjisu, managasni, menjadi haka bensim, henry, ada Keju berkat ya kan? Banjisu nyayai managasni, lai kalayakum nagatapan, ya dari siya na syukul kelong ya. Menjadi haka bensim. Kayak gini percaya begini kau gimana mengenai kicing ikai gimana gimana negeri kemayan kecome bagian yo bentuk yang konsem katinya dari cumi balau jauh terai bagian yo bentuk yang ada ketian kau kotor kau hikai batang kibapau kita hidupnya. Kini kita mulai mengapau hak jiwa muka joni, mulai mengapuni hak jiwa muka joni. Ni kuat mentala, ya kapan idai banter, wat ya kaen kabau try mafudit lagi. Ha kawai kasi ang sapau. Ni kongkit kocok kamulang ni dari banpek yang ijin berpau kita mulai hanya sispas namun kecilnya nanti pilih ayo kamulang yang trim sispas namun kaya nanti kandai nanti kebayatan dan besok sudah hendak nanti jongkit apartemen demi teman kabayatan kita kecil mat Iway, ilong kapa, balak latno lakan siam, long kapa jong kabalan, atu kana, ilong ba, ni hakapor, kabamen shua, badang lung kabalang, badang lung ka gospel, hapo jong kane gajaka kajuni, ni juyo banyat hiak banyat dan pura. Kadang bagi para beliau kijukot, lakalau sikang beliau, lakap don kijinjia kita kerpang, bangkat ya kinang serai, ya kilong kui ya kilong pa jong kabalan. Kadang bandai tapi kapang ya kecitau, jangan kabalan rukot teman besan, jangan masih rukot teman besan. Bagian yang dua ini, yang kena yang idon gawe kalau yang lain, si teman di bondon kun, hakalaya teman, ubah besar yaki, dari tamsuki, sokai rumah orang, tahu saja yaki, mana kesenam, hakasauha. Kata kesenangan, lapoi sih benai, kibala day bersentuh umi slasyo, kapau ayam, kuah keteman, lalai tidak diwat, lalai cerok naterai, banpet udang imnu layap, la hidup gentleman, daya pulih di kepalanya bang di kuat kita teman besar. Kirang bawalang kirang kumilong pa bayar kaya kaduay itong sopi tapos ito yun udah menipis lah itu kailangan mo doon yan ang kinim kawalan nyo jangkik pa jang kawalan kiyay kimang try ulang pau kiyay kijumi kiyay kimang laburi kiyay kijumulay hakaway kasni on sa pau ngemiday berkati kikon Israel katong play
ulah pau haka jelian lenti joki akan iklau Henry Kim Yoi ko kita lagi yang hilang di Israel kato ulah pau najo bagi dalam negeri Egypt hatu pandasai negeri jom ke jimlong berang balai Yoi kato kaklam ulah penjia kali Egypt Kim Yoi Jenderal Kapolri Egypt Super Baik Kacabalai Kim Yoi tangga ke jenderal Batwet Bapak tangga ke jenderal Batkiu Jabat Kiu kita Kim Yoi ke jenderal itu mulai kato kajakon kaya jom yang jenderal Kim Yoi kini yang kerja kau jenderal gak kajakon sudah kalau kau ikikmat unang kini Kim Yoi ya kata kato kajindung tele untuk kali je hato ngini Kim Yoi ya kata kajindung kata kabala pimau dong lagi habala pemino nari je balai sekali kebetul dengan jod berkenal ublai ulah penyen hakalan tiai mensni daun o menwe takading mensni daun o syakman kenang bagi baik ba kim ya bakalan nanti menwe kaya takading nakman kenang bagi nem bakalan nanti hakaporme Hendrai ki khon Israel kim syamyo iya kapala tanpa kim syamyo wakat kata mulai malam kita kenrai yang malam anda tipoy ada dunia wasau balai dan Jakarta ini hari ini bagaimana dan belum Jakarta pada Jakarta lakli yang dunia wasau iyalah kumharum kewu kipat yo iya betul betul kita kenrai hakari klau kau Moses balai mewanya lam ini sini mampu yang ini sini manta meyo ini ngidon dari milian lot hangge akan kau kamu ini video sok nada pinterkan banyak yang kikon jom kamalang trio hapo ya da hajar piedon kamde ke kampus banyak yang kikon Israel hagar iklau daki milian kidon kamde ke kampus milian usup sabam ke jauh bilai hagar iklau sampai senam 4 Yoi yang ketiga Klan terai Sang Pausnam Syuk sabai doble Kata 4 Yoi yang ketiga kunjung Dalam keberoi yang Moses Ulangnya lo Moses Payakan roi balasi Pamyatiang kabam kali Ang tipai bang kabam kaladuna kacaboy kabapor tamimyo pangsyo ublay kakakti kamu ulah penhap ya kamana karo lahap lo tangjing bang sudah kamana kumagala onteng ngalaya tuteng kane kamana kamde kakateng jo gajiba ni habunta ni ong baik de kamana kadai de jimbam bala panha uglai hapo dari klau kamde gato gajimbam ko kakateng kamana hendai kakateng mana kadai de jimbam
Kabaki pat kikeli yau tau jimba une lanai ka kani haka kin jong tin ki mana kabamur ka kani aduh mentah tanah sa kata Moses wajah berupa ublai unsap-sap yang dipirajai undang banget Tukot balang nung teliu yuk padon bajing kosil kita men kit lagi kok kira lagi syang kira stol lupa yang tahu jimba mayen ilap ot hati darah jogi Kiken roy na gawin ka por siya gawin ka por. Kadua ba? Kilawan bang ken roy? Ko Moses! Ang Moses pagbiyan ka bang? Ublay ka panahaman kasi. Ang kipag ba? Kabang kalabiyang. Jenta undon. Kisat ang muda. Kaya kabang! Jenta undon! Lamut! Gandang kanya kajasa. Ublay ka pagpawin. Ulabha ya ki erklau. Siya tinarato ko. Erklau tipso. Nang piwan. Kilaher siya kadarato tipo ni friend. Udon na yan erklau barakot. Ulang lupa spon. Saya tanggap kayak upe. Tak tahu. Iya betul betul. Kem syamlai, ya kajian kho kajulai, ya kai kau nak berupa agar kau bertai. Wajib. Henry kikwa pemban bakin tep, ya kai kau mulai naburi untai semua nak mat tu ibu Ibrahim. Kau kipara mengapai, hakam lang, pagi kapal yang nak kapal. Kaya kabangin ni, kajian itu ni, kadang dekat kabiyai kata jindom, kadang dekat kabiyai, ya kaduri otasau, kadang dekat kabiyai, ya kananti klau bagatang, Henry belai dapat diisti itu apa? Ulawandra mentagasnam ya kajim syakri jong kapalang kawashis pasnam parangnya piyo ini ya kapakul betar kau kan mau hakanya kajimnya lanti yo bagi ni kibuar jong kapatai kiwan manusia ya kajim ibu jong tak syubak lang Moses na puteng jogi kila shina yung dur yung kon masih kaya ikon Israel tawana ya kating ayo jombi kin kyo magay klaw hanray habagi shnador yung ikon masih kikin kay bati shinang kidkat yung kiksiyar jogi Khat ni, ya kijin dan siap, ban ai heki nak punya, bakin senai ador beitau tu kon masih. Para mengai hakamalang, yo bagi diau, bakamalang, kau ni, tu ya ai keno cakap untuk jomblai, yo bagi wai pati buta, yo bagi ni thak seki lagi beitau jomblai ko patri. Kalau kaya kapangin na sekolah ya kecingnya nanti di sini. Uwe ramba upadai pulen wai hawai kasih utrai ula polis lamu cayin mana. Ndau lampoi laden pulen wai dawai padu ramba ula ngausi hadu kata kata.
Iteman pesan andala wai kitinya seng kila ya kendu korpang yang tahu romba ki ong balai Islam hadu kato balai Islam hadu balila kom kabalang ya piuban pule duai piklem la syuban toy hadu bengina aino ada wai romba ong tahu badu pule duai teman pesan ban penuat kutia yang pelai kamdai nuso ban penuat bisa kutia yang pelai kamdai nuso ngalai drum man kamukang timbang kutia dai na kata-kata ngadu ban pule doai niyo ina ya kapapa bang lei na pakuli ya ita kecingman ya ita kecingman waniem hakane kapunkai kabana ap saudong tak na kecingnya saudong na kecing choy saudong na kecing sta saudong na spa ya da kecing dengan bapak niem hakane kapunkai kabatumai mudah Kireu Ustaz, hakane ka percaya, kilawa, ya tiba kembali. Mata, kayuan karipon, bashik lortam kisentes ki bakrautam jo percaya, manda kasni tisyong hakame trekam joki, banwa ya tiba kembali. Dari na kata-kata, mit tumay lot manda kasni hamni hakapatay. Kita kibatay ya kejimpang man lakas ni wa jimpang temai mencuatang kisyo suot bayong kli sangem minta mtip koteksyo kajimpang lemba kijinang kijingsa kijombreo Henry itu tem bau belai dang buri ya di ban ubriu umpat kali ban kuat kita wei pio imuta kibriu ya kai kerjong ta haruriau kijong ki harukau kijong ki hasun kijong ki hadu bau ubriu ulalai ban dia satu show bunai Siya bunay siya tayo, langit hiya. To si Pole apong pala, baladi jaka hau bunay. Ibu ano mo ipore wak junga, nakal kata, uong yang pintit jaka siya bunay. O kato taga jaka katak liwa. Utamay na, manay jato siya tayo. Kabay hit na doon, may kabay jato. Kita ini ibuah begini. Wei na pedang kilainya haus nam. Hak kendai sepak ribusan. Lainnya tirapa jauh berkait. Idai diberi kibapoi mengkong haunai. Apabila menundur, wei na pedang kita kilainya. Udai teman besan. Jom kawalang Presbyterian Amerika. Teman besan jom kawalang Presbyterian hari Amerika. Udah wei lagi lain. Shua ulai shobnai ulapan bawah naga balang. Uang syak ayana bangan pule arkot haubnai. Bat syak ayana bangan bang yang sakramen juga kawan terai. Mulai Asia. Mariah nak kata kalim sun kebawian ulah pule arhat nak kian kejauh belai. How benai. But orang dah berada ulah yo bangun bang yang sakramen juga kawan terai. Tapi punya orang punya apa kita. Pihak orang ya orang juga. Ya roh mulai kabakum kata-kata waktu kita muda
Waktu terhadap Niem hakabakom kalian berkai Simulpa kiai kibanjianya kecilin betul kapertai Sidop kalajie yang nyewat kibreu kiban lek satu cawai mat benang nyewat kita kinuan pasu lakon biang lupa bat bang ayu takin ya saudo seto beronyo kawai ke company ke crowd tam ke train daga jes no tilang jong ke train baro lajir dia kita gikun samla bikin dia satu setai kemuan pasu syau mas jet dia kawai ke kena samla la New Zealand bat kata kadai ke samla Kristan kabaju yesim bentah hati kuayan bumuti lajir dia ke samla kabalanang dia belasat bahkan bangsa no syakawai pat pakai kelemuan pasu sedang berbaik telum ki ke komiti balang kalau ki ayu tu komiti balang tak boleh start ke beliau start diwei nambah balang nilai kumno atas nilai kadai kakun nyentit berjaya na kumno Berkat cuma itu tidak ada yang perlu ilmu. Pensiai itu orang tamkin kerja kumno kelalan tu tersena itu mansu tersena. Dapat kata kelalan mungkin begitu. Nilai iman pomno hanya kerja besar kalau. Nengin supaya kerja balang siapa bagalai. Ini pembantu pokok itu tay. Ini masa pakai itu. Kiai kibau, kiai kidombrau, kiai kibore, kiai kidomblai. Kau kikon jono balang. Nyem hati bakom kene kipor hati bakom kene kia kalau nyukau nyanyi kalau bagi doi yang aktif kebenan bor kacau mulai hati lagi siskan kiba ulah pupau baklan ba kene kicen pupau gitu nyen ya siapa tak galanti kabau gabu ini berdegai banyak Tang kawai kalong, baga balang, kabala shis pas na utoteo, bau soy ganro, ulakwa, yaki bakong kinegi balang, bau lo ban hati kitijo. Ya kata. Baga kejua kaporo, nes nangto, bangye ki Kristan, ki wadon napo jong kata kabalang, nyende ki Kristan. Kibala pengkrek ya kecinya itu kecuali. To kentai ya kiai baro kibor kibakua bantu ya kapuram kecong lain. Bala kecong kapalang banlong kesegi kabakrau hatane kapertai. Karmanskan babhikum kapalang penyayan dan kecingkaman. Penyayan dan kecingkaman bagi kocok kapalang kenpoi syakajaka begitu kum kikon Israel kendiat kibopoi syakari kebetul tang tersebut buat kenal ublain teku nak kebentar kebetulan itu